دم باش گهدارên hêja bi bernama welatê xwe binase em dîsa biwerene. Di xeleka Darbazbûyî de me bi navçeya farqînê bernama xwe bi dawî kiribû. Em ê di vê xelekê de ji navçeya Xezroyê bernama welatê xwe binase berdewam bikin. Xezro li bakurê Rojhilatê Amedê 86 kîlometran dûrê Amedê ye. Ev navçe di kuntara Çiyayê bi navê Girê Hebodê hatiye avakirin. Başûrê navçeyê deşt e û aliyê bakur jî Çiyayî ye. Havînan hênik e û zivistanan jî bi baran û bi berf e. Lê bi gelemperî klîmayek reşayî li herêmê dimeşe. Çemê wê herî girîng, çemê zoğir e, serkaniya vî çemî ji herêma Zergûşê derdikeve, çemê Zergûş di ber Bismilê re diherike ser çemê Dicleyê. Guhdarên hêja 24 gund û 36 mezrayê girêdayê Xezroyê hene. Li gora îstatîstîkên 2010 şêniyê navçê 4554 kesin û bi tevahiya gund û mezrayan ve jî 17501 kes e. Navê navçeyê yê kevin Hatero ye. Ev nav di belgeyên asûran de jî derbas dibe. İhtimaleke mezin ew e ku nav bi ermenî be. Lewra li vê herêmê Kurd û Ermenî bi hev re jiyane. Hindek jî dibêjin ev navê Hatero bi Kurdî ye. Dibêjin ku Hatero tê wateya hat, ro jî tê wateya rojê, ango Rojhilat. Ev herêm jî ji hêla cîwarbûnê ve gelek dîrokî û kevnar e. Dîroka vê herêmê heta serdema berkever diçe. Li gelek cihan gorên dikeviran de hatine kolan û qewartin hene. Wisa tê zanîn ku hê ji demê neolîtîk ve mirovahî li vê herêmê jiyaye. Îro jî şikefta qebl û gundên şikeftan û gelek bermahiyên ji serdema berkevir ve mayîne mîna mûzaxaneyeke servekirî li ber çavan têne dîtin. Li vê herêmê Hûrî, Med, Hatî, Pers, Asûr, Roma, Merwanî, Eyyûbî, Selçûkî û di dawî de jî Osmanî bûne desthilatdar. Li herêma Xezroyê ji cihên dîrokî yek jê Tercîl e guhdarên hêja. Tercîl niha gundeke piçûk e 5 kîlometreyan dûrê ji navçeya Xezroyê ye. Tercîl dikeve başûrê Rojhilatê Xezroyê. Li vî gundî gelek bermahî û qabilên dîrokî hene. Li Tercîlê ji serdema kevin de beg û mîr jiyane. Çawa ku Şerefxanê Bidlîsî di şerefnamê de nivîsiye û dibêje ku serwerê vê mîrnişînê kurê Şêx Hesenê Zîrkî Seyîd Hesen e. Di roja me ya îro de mîrên yan jî begên ku li Xezroyê dijîn ew berdewama mîrên Tercîlê ne. Ew agahiya ku dibêjin begên Xezroyê ji Trakyayê hatine ev ne rast e. Ev agahî ji siyaseta dijminê Kurdan ya derewîn û bêbingeh pêk hatiye. Li vê herêmê sê kela hatine avakirin guhdarên hêja. Kelha Tercîlê, kelha Mêranê û kelha Aryenderê. Ermeniyên ku li Xezroyê dijiyan berê gelek zêde bûn guhdarên hêja. Di fermana Ermeniyan de ji 7 salî heta 7 salî hatin kuştin. Gelek balkêşe ku Ermeniyên li Xezroyê Çermûg û Çingûşê diman hatin kuştin. Lê li navçeyên Amedê yên din jî gelek Ermenî ji komkujiyê rizgar bûn. Li herêma Xezroyê li newala Xaço û şikefta Dubûrî cihên ku komkujiya Ermeniyan lê hatî pêk anîne. Xezro di serdema Osmaniyan de girêdayî farqînê bûye. Di sala 1943 de li Xezroyê şaradarî hatiye avakirin guhdarên hêja. Ta sala 1954
حزرو وکه نحیه آنگو باجارو که گریدای فارقین ما و پشتی وی حزرو دبه نافچه. جهن دیروکی لحزروی کلا ترجیل شهابدو و گورا شاپورو هر وها لنافچه جی گلک کوچکن ویرانه بوی هنه اف کوچکن ویرانه بوی جعالی میران و حاطنه چکرن. گهدارین هجا لحرما حزروی چاپکانین بیرن پترول و اجاقین کمره حاطنه دیتن وکی دنجی لحرم حسن کوکرد لحرم اف برهمین بن اردی ین بن گهینن. لی مخابن اف زنگینین بن اردی ناین درخستنو گل سوده جه ناگره. گل دبارا خواه بخودی کرن حیوانو چاندنیه دیگه. لی گلم پری گل خیزانه. لحزروی جهن پیروز زیارتا میرانیه گهدارین هجا اف زیارت لگنده بناو میرانیه گنده میرانیه ناو خواه جوه زیارته دیگره باوریه کسا دناوا گلده هیا کو کسین فلجوی تاوی و باوی جبوی شفای دچن سروی زیارته زیارتا شیخ شعبدین اف زیارت دنابرا جای حزروی دیه دمها نیسان ده دما سردانا و زیارته اف زیارت جی وکی گلک زیارت کردستان دمها نیسان ده دبه مینا مهریجانه زیارتا شیخ زیدین اف زیارت نزیکی ناوندا حزرویه گهدارین هجا زیارتا شیخ فخری اف زیارت جی لقبرستان ناوندی یا حزرویه وکی چاوه دبیجن شیخ فخری کموتانک یه سرهلدانا شیخ سعید بویا گهدارن هجا. دنابرا قلپی و حزروی ده انجام شرکی که دنابرا وان و دولتا ترک ده دردکوه اب قموتان بناو شیخ فخری به چند حوالین خواه شهید دکبن. جندرمین دولتی ترم شیخ فخری و حوالین وی داویجن چالکی. لگلی هرمه شب دچن ترم وان تینن و دشون و کفن دکنو لگورستان حزروی و دشیرن. جوی روژه او ورده گورا شیخ فخری بویه زیارت. شکفتا قبل افجی جهکی پیروزه. وهدارن هجا اف شکفت لنزیکی حزروی دچیای قبل ده. اف شکفتا کی گله کی بالکشه وکی تونله کیه جعالی مروان و سرانسر هاتیا کولانو وکرن. اف شکف گیم زیده 4 کیلومتر دریجایا ویه. دنابا ویش کپتی ده گلک ری منزل و سالون کولای هنه. اف شکف وصا مزنه کو شینین لحزروی دجین همو بکون ویش کپتی ده دی ساجی تجین آکن. نوالا کور اف جی جهکی پیروز و گلکی گرینگه لحرما حزروی. اف نوال جی وکی 2 کیلومتران لروشهلات حزروی دکه گهدارین هجا. دوی نوالی ده بری 200 حتی 300 سالی ارمنیان لوی نوالی هلبرینا حسن دکرن. حسنی که ارمنیان دردخستن لحرما آمده دفروتن. پشتی کمکوژیا ارمنیان مخابن لوی نوالی درخستن و هلبرینا حسن جوی دمیوه حاتیه راوستاندن. گهدارین هجا گلک کسین روشنبیر و نافدار جه حزروی رابونه. حلمی آقیول، محرم اربی، توفیق هجا و محمد دجله افچد ناوین سرکه جنویسکارین حزروینه و هر وها گلک دنگبیجی جه حزروی رابونه. دنگبیجن وکی احمد بازکه، حسین حزروی، امین حاجی طاهر، حسن کفرجینی، عارف بلهلی، حاجی حزروی، سیف الدین کفرجینی و آشم شکری، جبو عمو، حاجی جمیل مالا لالو، علی عمر، امین گومانی، نایف مونسی و حسن شلبی. ابجی دنگ بیجن هرما حزروینه ین بناو دنگن گهدارین هجا. گهدارین هجا نافچه اگج نافچه آمده نافچه هینه. نافچه هینه دکول باکور آمده ریاکو دچد لجه و چولگه
بنوت و 7 کیلومتریان جا آمده دوره. هینه دکوه دنابرا دو چیاین پارالل کو دنابا ریزه چیاین زاروزان دنه. او ناوچه تا سال 1958 نحیا لجی بو، پشتی وی ستاتویا ناوچتی جیره هاتا داین روپیوا وی 415 کیلومتر چارچکه. پرانیا شینی لناوچه دمینن بزاراوای زازاکی داخبن. هنک گند ناوچه بزاراوای کرمانجی هنک جی بزاراوای زازاکی داخبن. لگور استاتیستیکن 2010 هجمارا شینی ناوچه دگل تباهیا گند و مزرایان بگیشتی 31,551 کس بونه. 21 گند و 37 مزراین گریدای هینه هنه. ده سال 1878 تا روژا میا ایرو شارداری لوی ناوچه هاتیه آوا کرن. لحره ما هینه چیاین هری بلند یک جه چیای ممه. بلندهایا وی چیای 1507 مترویه. چیای دویم جی چیای چیمنه. بلندهایا وی چیایی 1553 متریه. چیای سسیان جی چیای دبوریه. اف چیاجی 1243 مترویان بلنده. گهدارین هجا ام لور گهیشتن داویا خلاکا خویا وی جاره دوی خلاکا ورده ام برنامه خواه جدیروکا نافچه هینه بردوان بکن لبنده مبن تاوی دمه بمینن بخیر و خوشیه ده.